Bauti ke muri ke mami sada buta na poko bine benaka na singa dai di ki mami wabutu e no muni serau ki mami rokova kandoka na daka lebu kuni sada kaboti kaya na ngilosi sa senga ke ko koya sa tu da kitali ki mami thubo masu na de chisu na ne mami turanga na ne mami bombula. And then ni kaluna tamana na luvana ke na alo tambu. Sabi kinda bakina na mataka ndai, singa ni tuda ketale, na singa ni nganga. Kada bako bina kataka kina, ni ndai ado mai baka lewu kina nona vale na kalou na singa ndai. Rasa kinda baki na vilutaki, na turangan na talatalangasi, na mataka ndai. Di kinda bagi sa katalanga na ibaba kosi lotu turanga na marama na dorbo ke na ngone leo. Di kinda bagi na leo ni tambangone kuni tiko borotaki na kemba na vida na singa sawoti kasaba bini kataki na nomuni tiko na singa ni ko. Sa kinda bagi kede na mataka ni singa ni ganga salala ni bulu-bulu. Satu da ketala ko kaya. Gona non tanganga o kenda na tamata nda bong bauta enda boko bini kataka chunga na kalau ni nda do mai ni singini ko me tamai boko bini kataka chunga non lo loma kena non bi boro taki na kalau o be do butalanga na boko bini ka na mata kanda indai wana turanga ni talangasi ena non rabi bong bauti ena kena mengara bini tabi na mata kanda indai sa boko bini kina boko lebu ena nonra vina numi kena nonra vika uitaki ena buku ni kena mengara vina na itabi ena matakangor kinda bagi sakatal chungana ubale ba gasele buka vengu sara ba vina kataki chiko nonda chiko na matakan indai sang ni biso ni tubutuba be bakanga na kene borau kalimusung bulkan doni serre usana suruj kenda mena satu dake melangachi na serre be gorgoro tikina na kalu.
po le una sere na santa bisombu na sa ngole bo na kalu na masu e pagaroko ko burubura aduba na turanga ni balu ni dalana mai kalivari ni reida kasarava ni vika kaya do na singa koya pagaroko na koukou e tue burubura sulia na ngalala na koukou ke burubura me sa vangingi tani na batu nai vesu eta serre sa tuda ke tale na Kristo sa rongo kavonga nandomo mai mulmulu sa sengai ke kokoya sa tuda ke tale kuni sarkowi kuni sandokai na kalau mai lomalangi ke burhura nandau ni bembuli nandau ni lawa sangan ni sefa mul mutagiraw na nomu ni koukou na don ngona nomu ni loloma sangan ni sefa lilik tagiraw na don ngona sangan ni singude na lingamuni mendondo meda kabana thakataka ni pipombulai thakataka ni pisutavi kime misati ko na sigin din dai no nomu ni serau ni kime mi kai kibe kemuni hina ka leu na ne mami kalu kime me bala tha kime mi lago tani mai be kemuni kuningai taurana mai tani kalawa ni kalau mai ki burburongo muni semaga tale na biokani kasama hali kuni akadi menawere sekima mitiko ebei kuni bogasanga ngara ekima bi bogo bini bena kana kalu oi kemunenga sandina na kai ochoni kemami salomani balate ni sa tomanda na nomuni loloma kibi kemami kemami bogo bini benda ke kibi kemuni na mataka ndai rani dambe mai vai baba koso le lotu ba mbauti kemuni me kimami tikusombu me kimami boga roko kandoka na kau lewu ka bororo kevekina na kau kevenga tu burbura boga baba na lewu ni kau e tu na be matani tu burbura sa kam malumulum kevenga enan duanga na malani nomuni bosa herau ni bange au tekina ndi kuni au bosa na lomu ni butu sararama kuni kimem sana bogoro kucingana kalu kimem salong mai kimem rida batana kau ni da kabana lomu ni madango muni madango kimem raigi kalivari kimem sa rida na nomuni loloma kimem raigi kalivari kimem sa rida na nimami balabalda kim sa tikusomu me kimami bogo tu sai kimami kimami kerana no muni bibu soci na ne mami kalu kimami kerana muni bibu soci kimami kimami kerana muni vingo mi kimami kimami kerana kalu mi kimami muni seri kimami kimami kerembula na ne mami kalu kimami bogo bini binaka ni no muni bosa kaya kimami bogo tu sana ne mami bola da ni ne alondina kalau nundono muni bokoda na ne mami bala da pasal sawati ke mami na kake dengan sasangan ni nundono se kaya na buna ke mami sa durundo mai kina na matangan ni dai ni ke mami sa tikusubu ni ke mami kala ke mami lau cikumai wa dona kalau ya lololoma kalau ndo be vingomi na kalau ndo be usoti ke mami kala ni kuni na usoti ke mami e ke mami sa voga tu sai ke mami ena ne mami molumulum kimami sa suli kimami talanga kibi kemuni na matakan dai na lotungo kimami lagmai mi kimami ngandra mi kimami vitokan ni wat kemuni kimami ni tangana kalu ni na boga taramu ni tiko kimami domba ta kana no muni bosa le ruo se tolu songo ni bata
Buku ni atango sa tiko na kanra malio sande na lomai ke mami na matangong ko. Ni ke mami sanga ni chiko ndondua. Ni ke mami sanga ni tiko nga wakata ke mami na tamata. We are not alone. We know that you are with us. Ki mami sande saranga, ki mami sa marautaka. Ni ki mami kela, ni ki mami sanga ni chiko ndondo ke kuni sa chiko wat ke mami. Kuni sa bolle ka sarra ke mami. Kana no muni bosa, e au nei sulu. Ke mami tokara. Kuni sa bolle ka sarra ne mami kalu ke mami sa ko bini bina. Pina ka bolle uturang tisu, na bolle uturang na lo tambu na mai biokani. Ke mami sa marutak sa ringi ke mami. Sa pok marutak ke mami. Na lo muni na lo tambu. Niki mami marutaka, niki mami witokani wat keke muni, ka witokani waka tamata bauta. Ake misata mborage wike muni na ngava ni sokolo, na sere, na masu, na bi tubu kede na ngarabi, no muni bosa. Kime muni taka nakalu, niko ni na marutaka. Ya na mataka binaka ni singi ni kwa. Pingo mike mami na kalu. Kime saka tubu masu na vichisu, kwa sa bobuli wike mami, meke mami masu wata kakaya, Tamai ke mami mai lo malangi. Langan kalim sebelum kawan ser ni nak tiung era.
Sa wali no sere. Nanonda anda uno usaka na matag na ni kuwa. Na buni bola ni tambangwani nonda lutu sile vitur tuma. Torani tal bila me tundau. Na volleyball saka berna mateni volleyball ber kai kurnidan kana wasili bitin kalima tikinetin kaba kasatu na posnya apostolo pula. Ia ke bakasa sang na tu da ketali. Sangai momo walen itu bunau. Kamu mual talngana num tu pakambota. Yusak. Nisa tiusak na unturang na ital-tala. Buni-buni tambangwane. Betul selebi tertuma. Nabukun resak na unturang na ital-talang gase. Ilusak ni was-was. Nabukun resak na unturang tal-tal bibuke. Tambadadak sa usuba. Nabukun resak ni pakatawan na ibabakos. Ibalut sang gona sentendri. Kanto kay sa kabiyaw na matang na kuwa may kinta pa kem ni. Anong bulo binakin na maro. Kima mi redi kem ni sak na matang ni kuwa ni bulong-bulo binaka. Kiba binaka baliw. Wan kalulewu, kalumbula. Tuki ni bula nona vi maroi buli may nona num ni bula. Sang ni tapi raw ni bingkaray sakinan no manipal bola. Kena redi nona tubu-tubu na tambangwani. Kan dunia tong ngon boleh tong ngon rendre na nonta banua. Kiba nakin pakaliw. Ni raw ni tingoma, nguni tiko. Nguni mintom ni kalusa ka kimami ana mataw na ni kwa. Kim sala tangan apa binaka pon kalulebu. Kakim banu ni tu na vi maru ibuli bitang magi buli kina nom ni bula. Kapang dibina nom ni bingkarabi, nom ni matubal. Ni maitiko. Trong tal mi dosa tu na bos bikin tabaki. Leka-leka sa basak to kan ken lubu. Sa cuksang na unturang ni tal gase. Sa cuksang na bitading tal-talan dulu sa kacuna matakan kuwa. Cikon na ibakatawan ng gase. Turang na marama, berbunga dengan lewa, ini sul. Sabi kita bagi cukup weekenda, boleh bapak kosan mata benar kuah. Saya rebina kena kenda lebu, untuk meti ko talam untuk kita pakai tono bulu. Dia matanda. Sama kita batu na ketuni bulan tas satan beta na kavani bula, nom ni ambak sango. Weekenda bagi sakat cukup weekenda na bulu binaka. Kalau bacung na babin binak, na buku ni bita bin duin na duin karabul melo min madha, la bak sak cukai non tulom ni belutu, nak sak baliu, makian na sang saka, ni pengkai sang saka ni kuteli bin nom ni bakang bauta, kian karab itu ni tabi, kali ucik na babin binak bikem ni nak tu baliu na kelun, na nabi baru tai kena nabi stai buli, kena nom ni pula, talutu buli main nasing ni mate. Nano anta sa tampe tal may nasing ni tu da tal nasing BNB. Nasing binak ni ku anta mi maru tangan nanon lolo maliw na klu. Mi mitiko mi bikin tabak tiku bikenda na mata Kongo. Upang butay tiku sa tal ngay rona nonto bulang na mata Kongo. O Don and Chris Grewen, mi Minnesota, mi America, mi USA. Don and Chris, on behalf of the Superintendent of the Super Division, on behalf of the members, the congregation of this church, St. Henry Church, would like to welcome you to our service this morning. We thank you for choosing our church to be a place of worship this morning. Today we're celebrating Resurrection Sunday, cornerstone of our faith, very significant to us Christians. And we thank you for being part of us this morning. I understand that you are here for a short visit for holidays. It is our prayer that the Almighty God will bless you and your short stay in Fiji and safe travels back home. With these few words, I welcome you and Simbula from the congregation of St. Henry Church. Sa nanu member unta kinta pakatalangan nonta mata bitokan. Lini mata bitokan nonta lomani was-was libu suba. Rachuko patike kanda na mata kabinan kuwa na nor kampa puli.
tabakakina na junior MOF ni tamadaka suba. Nom ni matitokan ni waswas suba kina junior MOF ni tamadaka suba. Sa kibikin tabakitik bikim ni ano bu kursak na vilutaki ni balut sa kung sentendri kinta bikim ni nambulo binaka naksa valiw. Pambutan ni si ni ngole may naluto na mataklilay na ono ni si tiko bulingo ni lolo tiko ni mas tiko kalib na babil binaka na valib na num nila bilinga muni may kiamba sa tiko ni kararaw na ngona lak durum tiko viti na ngonongo iyo na vika kaya sa tunga linga muni na matibitokan kiba binaki na baglib panu ni binaka tu na vit lesuni lilibu lalai ni may tura na ngon lakalaka ni may kiamba tiko kinango ni nakutaliso na vit tambadaka kinabi balutu. Era ni buni bisau buku ni bunu anda samu tu kenongo do ti kuna bos ni kita bagi bikin ni na len mati bitokani sa basa ketingan ken lebu sa bo bikin ta bagi tanga bikin ni na siama ti kumaina si burubur si viti kana mon liba live stream ni balutu bikin ta bagi cikan sentendri ana matak na kuah nak balebu nom ni sang dungu de na siama tu mai vi masulagi buli mai Itu panu ni binaka tumay na bingarabi. Vi bukit tumay na bingarabi. Kim saba bin binaka bingkita pagcikan bikem ni na matakong ni kalungata. Bingarabi si vite si burbura ni bingarabi bulmikina ni kalungata kabi maru itu. Kalulebu coba. Ni metiko may bingkita pagtiko bikenda. Matakong nan kuwa sa basak tu anak kendu. Tuk sangan itu rara na vikason kadivakian na bukni bingarabi sa tu na madawat tu matanda. Nondalut sa kanay kabi. Sa pambimbitay kina nondalut tu bulubu na kabi na kanikuwa. Nondalut tu tiko na bana kaloko kanabilu tagi tiko na waswas number 1. Ia erto nantambe bulingan na nandamatser ni balutu. Sa nitakin sa matata na tikin sa konggo. Nabilu tagi sa tinga na waswas number 2. Yar nantam besar cukup na nonta tu lin matser ni balutu. Nonta lutu mas-masu, mata katumai, na paruwai, na pingar-pingar na itini ni mas-mas siama, menabung di parung buka, erto na kay pataparan na matakan ni paruwai na lutu mas-masu. Na matakan ni singatambu, sa ni amalay ni nabakatonga. Naluto na singatambu na tina koloko. Sana pa itabi sa katsubik kenda na nonda bukibukin ng kasilibu nonda luto. Na lima na koloko niya kabi. Erna pa itabi kenda na junior MOF. Kan sulibu na sa katsubik na ital-tal bebuki. Nasasamaki kinagarabi ni Sinkau. Numdaw sa katsubik na waswas number 5. Nailis-lis ni bunaw kinabi paluto. Kina Vitiku ni bebarutaki, matau katumai tamboi wai, sa indiku ni si sa ni milim bay sangale. Papalu tumay bisari, sa indiku ni si Luisa Vermbasanga. Papalu tumay si Vesi, sa indiku ni si Miriam Bitu. Papalu tumay si Kemi, sa indiku ni si Rachel Robinson. Papalu te Kaleli, sa non naturang ni bakataw ng tupalutu, medisal tu takau. Kurbul bebaruta kina bulnasi, kurbul bunuai, sanon na ranjin kasiliu pakadi ngut so wanong gratu. Ana juvenile, sanon rani tal bebuke onisimo raroliwa. Ana mboko buka, sanon ran kasipati ngun tubalutun ile tia ratuere. Na sota ni bi mat songgo na kenongon sanga, na sota ni bi waswasi. Wasas number 3, kasbadi yung dal tu itama. Wasas number 5, sa kiri mundo ng karabi baka matsinga. Matsinga number 2, nautay na pinabitilebu. Number 1, naling karabi sa katukan yung tiko na talanggasi. Wasas number 2, karabi sa kabi Solomoni ulibutia. Wasas number 7, karabi sa katukan yung kasi microphone. Kim tu sa kanapon ni waswasi. Kira untuk kiparong sangat minum tung kasih, unosak na kareb kino num tu matsingan pusing bukilulu.
kita sakachuna viva na numi sa kirevi kim do sa ngase na tuirara nondo tu lotu ngase na tuirara na tu lotu ker bimbi nondo sakachuna na sota chupili suksa na takataka na kabinitu siti mayongo gosak na sot sakachiki na tambataka arsa kirei kuna gas na tuirani be lotu kapakakina na nondo tu be wasa na nondo lomni lotu ni tek sak ni sating go ni tuk sango na mas mo sema na parumbu ko mayongo na pailinga dan na vingu sakat na bulongo ngai ngarab sak talti na bulo mayongo na bulo me na buli ser sak ni tamdaka na singa tu city suka talangan taka nondo tu lotu sakango isa surit sak ni papa koso na tamin do bat sak na buli ser ni tamdaka na papa rosak kin bos bakan baki papa binaka lebu vengaravi berna june moya na bukni biba kani na nonton to pata papa lotu na to biba kani na singa barumbuka baru teknik pas ngelebu kena pakai kavi kapakaki na bertusak na wasos na baba ang kian garabi na sasama ki kinatubusin kau sa kwesa kang guri na tugtug na kadiba kinabuk ni takatak pagtirara sangkarap sak na kaluna masu na masak manda tamay kiman belum malangi sa may kadiba sak na tugtug ni bingkarabi kan madaw sa tumati kiman kim salabeta vi kim ni na kalulibu kami kira na nom ni bestavi nom ni bebe kulungat taki pinakbaliw na madaw sa may karabi rawa na bula sa may oti na kalulibu kim babil binakan to na bula bu kim sa tambeta kim sa kira tal na nom ni bebe kukot taki miki may mimuri mo ni liu tinga na kalulibu kim mas yang tal to na na chisu na tui na turanga sa to na men pakam bulan tin na dolo man dondonga kiri cukup nangon ya, rani doman Sunday school. Surit sikit menda sa ngole buana kaluena masu.
Era whakaroko taki ke muni na soli e na sere era langata. Kara wakalingalingi ke muni kina e na mataka e ndendai. Ia sawa butu e na nomuni serau. Ki me mindova na kaya na vola ni same. Reidir na ngone era sa soli ni kalau. Ki me mikilana kalau ni na ngone go era nomuni soli ki be ki mami kina ni mami pupale. Ia ki me misadamborira ki be ke muni e na singi ni kua. Ki me mikilana kalau na ituwa ni kame baleta na non rambula na ngone ba kina ni me mimbula na tamata tu nga e na gete ni linga muni. Ki me misa sulir ki na ki be ke muni cisu na turang. E na vura tongo ya buto era la duruma ki me mikirea na vi maroroi ni kalau. Ni tiku wate kira ni buka takila ki vira ni ku ni sa tiku wate kira. Me bakanan duru o e na singa ke na duru bukawanga e na bongi ka waka takila vira na Israeli na no muni sa tiko na kalau ki me misa kirea wakakina muni sa vi maroroi wakakina ki non rambuli. Suara lagu duruma sonan ruka ni bula na mabo ni bula bisuki ke mami boga tu sa na ada cisu na ada kauko na ada ni bula na kauko ni tu da ki tala mai na mate mer sereki ki na ngone go mer sa la ko na ngala ki no muni visreki na ne mami kalo talai reni ki pura mer la ko lengara na da ki ni tavi ko ni sakadivir ki na natura pinaga bole utalanga non rambula na kasi ni buli na vitumberi ki na visusu walo sa masu na kalo mi soli talenga ki vira na kau ni vitumberi merangaraba ki na da ki ni tavi na masu sa vadambori ki be ki mini na lebong bauti ki mini tambo na masu na de cisu ne mami turanga ne mami vombula. Amen. Sana kira talanga nangunungun na nondra ser na nonda leoni i junior MOF ke na senior MOF kala ni sa tiko o sana surit sigira mera satu dake na ngunungo mera langata na ser na matakan ninda ibina boleu.
na boleh besar na ser keren itu Suleman tu na pokok sau bir na nonda tambangon kan da pokok bina katakan ira suli ramai na lomani ngauna oso ngauna boleh ngauna buto era laku du rumah merau ni rasulira merau ni ramai waru tagi ciku na vida na sing sauci ena buku ni non rakyam. Ona bilik ngabikan dan nonda lesun indo ngana lesun ni lagalak nonda lesun yan matakan dendain mataingan ni kurni dan kenawasi ono cikine cini kawa yang ana nonda lesun yan matakonggo matai ni kurni dan kenawasi ono cikine cini kawa kabanggo na bos ni kelu yan kelu ka boga tura da kena turanga yan boga turi kenda da ke talenga and nona kokua. By his power, God raised the Lord from the dead, and he will raise us also. Wakalunga tangana kalu na nona bosa, and the sarong o the rawa. Au na kira ni the tu taki usana suri ciri na marama, and same sa voru taki, and non the same ni wakabini vinaka, and matakan dai. na boleh besar minta tubuh nak keluar na masu sadambori kiwe kimuni na isoli rasulia na ibaba kosonin lotu meanga kina nomuni lotu ina nomuni bosa siang ni sadal kena lau ni buru-burungo na kakeda ngai kamburaga na tamata na tamusuka kai te ni kuo ni mataka na davuta kima mikela na kelau ni nir na tamusuka na kamuni
na inakini lomandra ke na nonra bong bauta ke na nonra sulika ongori na masu ni boko binibina kathambo gibi ke muni e na de chisu na nema mituranga na nema mivombula amen.
Povini vinatsuke kina matasere na veisere sogo e vorutaki membaleta na singa ni ndai no me bodo dutaka. Bodo dutaka tsunga na kalou e na singa ni tuda ke tale e na singa ni ndai. Do busotia una matsera usana kirikemu do tuda ke tale manga tulanga to na sere ni mbera ni ndarongoda na vosa ni kalou na singa ni ko. Usa surit kenda li baba koso li lotu ke bakara ni tuda ke langa cindona sere voruta kenda ki na vosa ni kalou. Na vole una sere na me sombu ndongo le wa na kalu na masu na sere ki me milangata ki me satukuna ki ve ke muni ni va kani ki mami mai turanga tisu dolava na ndalinga ki mami me rauni ki mami rongoda na domo muni dolava na ni mami va kasama Meroni ki mami kilaki na dhava na kauni via voski na ki viki mami. Dolawa na lu ki mami. Meroni ki mami vingoma ke kina. Na kauni via na kate meroni ki mami maroroya e na nomuni vosa. Open our ears so that we can hear your voice. Open our mind so that we can understand your word. Open our heart so that we can receive all that you want us to receive this morning. E na de tisu na ne mami turanga, na ne mami vombula. E na ni kaluna tamana na luwena ke na lotambu. Ausa vikinda bagi sa chugina na mataka ni singindai, kina vosa ni kalu, e varuta ki menonda, e na mataka nindai. I also like to extend this invitation and warm welcome to our brothers and sisters who are also present this morning. Brothers and sisters, you are also welcome to the Word of God provided for us this morning. O mota ni nonra inaki na turang na italatalangasi, nonra suleviau na itabian matakandindai, na buku ni nonra kemba na lubini wasawas kusuba karasa chiko na matanda na matakandindai kabaga talakina wirna nonda GNMF na lomani tambadadak kabo bini binakatakina na bibang bochwaya na mataka ongo na buku ni tabitu mengarabi
na nonda kimini na tambongon ni awo binibina katikim ni taumanda en matakan din dai ni rawan ni kuninding itaka manabi kata leso e rawan ni kuninding itaka muninding itaka munitiko na kemba na singa vida sawit ngo odo butana ba binibina kimini awa warita tiko virtu na senior MYF na singa borombuka ni sianga ni bakatalka na nomuni mai kemba na mua ni madango gore nei tu ni kalau ke biko awa bare takatiko veira ke bakai bi bonge chimai nei takena se ndona nomi tokane chuke lomo sa mai kemba iko vina katalang mela mai kemba se iko baka surarata ki mudur mai mai kemba gore sala muria na kalau me sala moya do mai kini lomo lomo ni kemba mo mai rongo de kina na bos ni kalau ke membale no muchikongo na lomo ni kemba na vida na simongo o kata ni ngo na calling ni kalau ke biko emeni o kata wa o bedo butala na bobi na ka biki muni na itumbu ena no muni vivongechi ke na no muni sulia na ngalala vivondo ni meradur mai kuirna no muni ngone sul mai vale mer me lewa na kemba ena vida na singa sa ngarabi uchi ku mai kini vina bolebu na no muni alo vinaka kena no muni suli rechu na lobe muni ki vechisu wau sibi non rombula wo vitokani tabu saktal chungana bo vinena kana lomo sakani waswase lomo saktala ni tambada ko suba lomo ni lotu ene tu wa tu laki membole chirchu na lobe anda kelani matata ki vikenda vikasa tarai vichu na ngonongo membole chu na nonra mbula wirna lobe anda nei tambongone sambule bole buchukina na nonra mbula boleh talangan na nondom bulo kenda ni tumbu boleh 6 bulan ni lotu boleh 6 bulan ni benua boleh talangan 6 bulan ni mati ni tu na kaso salah duruma o sivina isus ka tarair ba lebu chu rongo bonga chu lebu ngono na kamen bolet na drugs ka siamo chu kina mati ngo na HIV da buchu na ba bini binaka ni raon ni da tu da ke bata men da raon ni tobole men da marro na nonra mbula ur ni tambongone chikungo ematan yesando nangono mbolem dina sando na mbolem lebu sakote matanda yesangan revi bo lebu kina na nonda dobata ke na nonda zaka bat au sa wase chiku bo lebu ni drugs ke na HIV erosa sang ni isus walanga mi talanota sangan revi kina bo lebu na nonda yapabala medaka indonaka membaleta na nonra buke nei tambongor. So drugs and HIV are no longer issues to be discussed. They are problems, they are threats that needs urgent action. Kasam bulikin balebu na lotu na matini tu na bubale na vanua mengarab na zaka libungo. Vikimini ni tabangone. Awir kata mo barita karo eliu vikimini. Kero sabi talno cigi turangan na talangasi ninduan na tuba na lomani nomuni tambana ni tambangone na ngandrevi mena palet taki na lomani nonda was kusuba na kena mainda bedi na indam ni bilu taki membele cir ni tambangone to mi towele me kito voride ba matau ba malu na bi kaso raon di zaka na vi tu beso sa koto chikumai membalate no tambongone so na reform me daka chuke no lomani structure ya kan do ki vira no binakata mo bareta rawi kimini tambongone in do na ministry e duru talemai na lomani no mani songsongo e vokato kai chiko na youth volunteer on mission why home kai naki ministry go me borau te kemuni na tambongone me rawa ni guni da kabanga na zaka ni bi bolu taki kibiranga na no muni tokani se rawa ni da bogo tokana peer to peer evangelism se youth to youth evangelism bombota na ngona bolongo na rawa kini kibi kemuni ngana tambongone muni na garaba na zaka kini tabingo viau vikimini sakana ibaba koso leni lotu dona bombo tatundei
e vaunge cheu ka tarachi ko na lamangu ne alo tambu nyingo na ngauna e vaka takikina na kaya ko choele na nona bosa e na choele ne kena wasiru na tikine ruslu kawalu e na aldo mai ndona ngauna memuri kau na sobra kina na longu ke beira na tamata kedenga karena profisai ko ira no mundo ngone tangane kirna no mundo ngone lewa erna tanrata kana bi tanriso ko ira na tambongone au wombo tu yau gona kena ngona mendana tuda kina na tambongone ena lomo ni lo tu esle au wombo talchunga kebakai dona bono me tebu kina na thaka ni bi boko wingo ya mena tebu ena non rambula ni tambongone mera boko ya na lotu boko ya na pupale boko viti boko ya na matini tu boko tatalanga na bono en dona thaka le kotika weekenda na tamma kenatina belata ni na yang metarai tomanda na non rambula ni tambongone kero vital no chuko ki turale no epidi wari taka chuko kwa ki menini tambongon ni lolo chuko half day yo ni taka chuko ki menini tambongon ni na toso na porkaramu go na ministry go youth volunteer on mission mona thaka takiko mo rawon yo lolo tolu na singa emini betana kaya wabu kichikendo chikongo na ivolu lebu chikongo ki weekend e senga tali ni rauta na kauko tamata senga tali rauta na buku tamata we need heaven, we need heavenly power to intervene mengandra basara na kauko melo malangi mezuruma na nonda mbula na nonda bubale na nonda lotu na nonda matanitu me haba balakina na kau kongo na rauni da kabo ndona thaka ni visau koni takani dana ba ungi chikina menda sana toso takuni wele takuni sorro wana bunida matat sugi weekend na nona mission state muno setani to kill, to steal, kill and destroy buta ko na tamata terbuci ko me pogorusai yana nona mission statement ni chisu usa lamai merau nambula ya merau wale usara oni takani na tubata na panua na lotu na tama na tina na bubale menda tubata menda thakaba na thaka di balungo setani sambung kasang-kasih bina kasaranga ware tomai na kena tomai na wingangan ni bibong matintak charong me bio kan wina kan kena tumbu talanga na mati na HIV sambuli kena chugo na tumbu wakai ferretik tal na nondo bubal we kena ni tumbu ninda wina kata menda sulevira na ngala wina luya da menda toso ngai kawai tali chugo hada bake ki hada lakum ngo ke basikin ndonaka en boli talikin ferretik sarchonga na nondo bulok kena ni tumbu so kena na wina kata na nondo tubata na nondo thaka bata ena singe dindai onitaka ninda na ganga ninda na sanga ni bong molmolum ninda na tudaki sa tudaki tale ko chisu singe ni ko na singa ni nui na nonda ganga ni chisu Kristo na tudaki na ganga enda na ganga kin au sanga ni ya loloi rawa ni wondik takatu enda rawa ni bong molmolum takana kaukoa ni mera ni bunida nona sa thaka chuka ngono rawa ngai na kokoa ni tuda ki tale mai na mati oni taka se kwa na ni lewu ni binaka ninda rawa ninda na tu watakila hena thaka ni kenangaravi ni tavi tu matan menangaravi au ni situ go vir na le ni matavi tokani vir na kena velutaki tu chugo kebaka kena kau ni bunida nono tosumingo kebaka andandau boka wele taumbale ya lombalamu mana bemba kisawati yana ngonongo mo vivi mo buka mbata moranio takusobakina na kau ni bunida chumingo ai
hai chukumai ngo ko na drugs hai chukumai no na ko ya yo kemen da toso da hai telenga na ko lewu nyalo tambu me besutari ka bedongati rauni basiki na besreki kenambula kiwikan ni tangan indana rayana rasana wa rawa ena ko ngani kalau na ko ni tuda kitale mai na mati au sanango lekina wosni kalau baru tagi weekend le singin dai ne buna una singni ko sing indo na ken na ulutang ia etiko sona na inaki vida na inaki koto ena lesuningo na rauni buki kenda ena nonda rongo da tiko na bunau ena mataka vinaka ni singin dai. So my brothers and sisters who are also present in this service this morning, this sermon does not have a specific title, but it has several purposes that will help to guide you as you listening this morning. Kebau ni narongol talang ane bunau, esengan ni abu walanga en bunau ni tu dek tale. Ne bunau ne sini kuah, taura kede ciko mai, na nonam bula na turang, na nona sudu, na nona bula bota mata, na nona mate, ke na nona tuda kitale. Kai naki ni kenambiu bakango, beta merau ni daraida, todo ko kina, na inaki ni kalau en lambula ne tisu, membalet skenda. Natamata si kwa na bunu e kotuki na naki ni bunungo na kena turba ramba lebu mai turba ka kede mai na rakini no mbulu chisu mena no sudu mbula mate kena tudektal men darau ni reza todo kina na nona naki na kalau membalata na thaka ni nona vivumbulai and burburungo. Today's sermon does not only focus on resurrection of Jesus but also covers his birth, life, death, and resurrection as a whole. The purpose of presenting it in this way is so that we can see clearly the full purpose of God for us through the life of Jesus. Namatay ni nakini ni unongo e bakatsungo metumberi komokila na nakini nono sudu mbula mate kena tudagtale na tisu. To guide you to understand the purpose of his birth, life, death, and resurrection. Kini karo merau ni ko kila ni kawai tegi ko chuko na karo. Mata chuko bikanda. Merau ni kila ni kawai tegi kanda chuko na karo. Help you realize that God deeply cares about you. Kini katolu me bana numi ko nga ni bala da. Na kae bada na chuko na nonda biokani na kalau kene tamata to remind you that sin destroys the relationship between God and mankind. Na kene kama mokilani sabo chekede na kalau na daka ni nonda biokambulai na tamata ni dabuto ko chisu mai Calvary saoch beratra accomplished, done, nothing left saoti. Na namo bombulai sadakabo na Kristo and the Lamb of my Calvary to help you understand that God has completed the work of your salvation. Keni kalima me tumberiko and na kamo da kaba boranyo marora na nomo robio kani kena kalos me tumberiko na matangalim bulada bombula taka beta mo marora chukina na bio kanya and matangali signiko and the san ngole basarani ni tugtug na inakile bundundo ni nono sudu mate tudo que tal le chisu me baka samse bataka baka ndobo taka kabaka vinakataka na veo kani nikalo kena tamata utuguna tal na inakile ni nono sudu mbula mate tudo que tal le chisu me raoni baka samse bataka baka vinakataka kabaka ndobo taka na vio kani ni kalau buat kikanda na tamata yana no naki ni sudu na mate kena tudaktal meroni baka vinakataka baka ndobo tikanda
Lamalangi ke burhura na kalau wakina na tamata. The main purpose of Jesus' birth, death, and resurrection is to reconcile and restore the relationship between God and mankind. Yo kainwa anay naki. Kakin ko Paulo na no bosen matay ni Cornida wase lima chin ko walu kin chin ko diwa. Sa iya na kalau me poko be na kategi burubura kay kwa en buku Kristo ka senga ni wili ka be ir na non rai bala bala. Ana ka na kalau. Poko be na kategi kenda kay kwa na kalau gai senga ni wili ka kebi ko nin do na nomi bala bala. Anay naki. E na sudu na Jisu sa waka vole kati taki kwa mai na kalau kiburubura. Kalau mai na kalau kiburubura me waka vole kati kwa kibi kanda na tamata. E taura na kalau na kalau e na nona pina kata me tau ya butaka tale na biokani ni tamata kei kwa kasami kaboro kabagathani e na nona butara na tamata. Meduruma na tebor no purvura ke na system bakalo asaya do kinana tamata mi bala bala si kosra na buna kaserikina kaborokina na biokani tau mandoa endina nga ni sanga ni buna na kalau na lenga ni non biokani ke na tamata ia e kalau iliu na kalau iliu na kalau kalau iliu na kalau me poko binakataka na nonda biokani pote ki kwa chone sele ba to ka kwa nyongo na thaka ni lolomo ni kalo ka bo to kai na lolomo to manda pregnant grace na lolomo go indusia ni se tu sertunga na tamata na lomo ni butu lolo ni wala da sala kobi kwa ni na kalo mi abalata na lomana ke na lo wongich kwa rao ni bisau fakina na matay ni choi ni wa chin ka diwa and the Salomoni choir and the Wukunisa Tomanda na nona lolomo kibikan. We love him because he first loves us. Right? Ni barani tolomana na kalau Salomoni kenda iliu kwa. Kwa ngo na tiga bu ni vivondo wataki. Kena vivo wataki at the kava na kalau eburubura. Jesus takes the initiative to establish relationship by entering our broken world to be with us. And this is where reconciliation begins. God reaching out to mankind. And anona mate, and a kowil tayo Jisu, sangkay bukan dobat tegi rokina, na biyo kandigo. Kau talevi na kalau, nakakay bukan tatao ni biyo kani. Nazabo ni bukan tatao ni biyo kani. Sekon ay bala-bala. Oli subilis tali na mati ni Jisu Kristo na kobilatai sanggai bukan dobat tegi rokina kona bio kaningo gai kau telebikina na kalau na bio tatao ni bio kani sekwa na bala ai se lim subul ka bio chikine rua ka bango asia ina nom do da dalanga sa tau si kemdo tani mai bona kalau nom do bala da sa tambona kina mata na mai bi kemdo nom do bala da na kaka tawasi kina na bio kani ni kalau ke na tamat lomalangi ke burbur bala Roma tolu rusu tolu ni sai bala da kuir ke da ngana tamat ka raseng ni do na kai boro te kina na kalau rawat na kalau na dada ni bi bondo botengo en na sule na luben ko Jisu na kawel tai rawat ro na dada ni bi bondo botengo na sule sir na luben ko Jisu Kristo mati na kawel tai. God accomplished his work of reconciliation by giving his son, his only son, Jesus, to die on the cross. Nona mati ko Jisu na kawel tai sa kawlebikin na ibo tataongo sa ikwa na bala da ochoya na kawel tawya sanga indewan ni tamata may lomalangi kiburbura may buabi kanda kibwa nakalo inda ba binibina katakachuko nakaya da kaba nakalo kena noni naki kibikan. Jesus' death on the cross removed the barrier to the relationship
revealed God's love for us and opened the door of reconciliation for all humanity. Kona kauwele tai me kau di sio ya, kauwele tai Jesus angai kau kawa, me loma langi ki burbura me sebaka batale na biokani samai kaworo enandona ngona. The cross became the bridge between heaven and earth, reconnecting a broken relationship and opening the way for humanity to return to God. Tapi kami ni benaktak, kaya da kabacu na kalau na raram ni baka samgo. And delana mai Kalvari, and delana mai Kalvari, and ka view ni awa, era kaya irananda ni bolbola ni biru toka na tolu na kaloka na kavi. E the pukakina na iveng ni turanga kasulia na non na iveng wana kalau sa komit kakina na elon na ki wana kalau e na ngau na the pukakina na iveng ni Jisu na kauwele tai mai Kalvari na ngau na watu kwa sangai kunikina na tamata kabak sangara boli tukamai na kalau enan dua na ngau na balau alu subule stali enan delana mai Kalvari kadio ni awa tolu na kaloko ne kabu sa kakisa suliki na elona na Jisu wana taman samati sadabu kono no nideng na ngona bot ko ya ya na ngona sa suliki na elona sadabu kono no nideng na ngona bot ko ya na ngona iko sangai lo rekina sangai kunei ko na kalau ena bunua ko iko kena. At the moment Jesus breathed his last breath on the cross at Calvary, humanity whom God had been seeking since they were lost in the garden was finally found. Emini, dan dambe tuko na sigini nai turang marama, na ibaba kosin lotu, dan dambe tuko endua tamusagani, anda sa kune kenda na kalau. E kunei kenda na kalau na no sulia na luvena o Jisu Kristo me mate na kaweletai na dhabuka ni dhengwa at that very moment ni dhabuka kina na dhengu ne Jisu ya talanga net that very moment ya talanga na ngono ko ko sa kuniki kunei ko kina na kalau marau reki na kalau ena singwa o moti ni na boko binibenak ai dikemini ni tambongoni boko binibenak. Ela sa singa ni chiko ni ndalako sese sa kunei kenda na kalau ye kunei kenda na kaya kawa na no sulia na luvena me mate ena ukunda kila vena ni talono ka koto ne boka tegu ne kana wasitulu sa mundra na thangi lalata tu na lomo ni were na domo ni kalau ai pakte ko situl ena mundra ni dangi ke am beta na kalau na lomo noera kavi tiku na kalau bonga la lata tu na lomo noera na domo ni kalau atama tiku ibe iko na domo ko ya so weekend se bonga tiku ki wa na domo ko ya ken dona kaendo mosita voglevo ne alo ni kalau se kwa no musayali ni sa kavoro kenda isema mai wa na nonda yali na kaser ke na boda ni nonda biokani anaka mosita voglevo ne alo ni kalau yer kena kaya kena ndau ne bolo tambu ningo no bat sarangai te fuka kina na vengu ni Jisu mai na kawila tai mai Kalvari kuni talanga kina na tamata kayali yer kawira na mundre ni thangi se na mundre ni singa ka kavi boli kina na kalau ena were mana boga tigobu en kena wase tolu
e vio kani ka tautou wata saranga kene ka vio ni aua na tolu na kaloko e na singa burumbuka e na mbakiwa thabuka kina na vengu ni Jisu e na ngona wata saranga mana lomo ni were e na mundra ni singa kina ka vio ni aua se tolu na kaloko e na kabi ni burumbuka wa ro vio kani saranga ngona wata nga na ngauna ka kavikina na kalau na mundra ni singa na ngauna talanga sa kavikina ko Jisu sulikina na lon na kibona tamana ngauna botu kwa na ngauna ya na mundra ni singa na lomon were ke na mundra ni singa na kavioni awa na delana mai kalbari sakunikina na tamata kavini baka sangangara na kavini sambula ka kudi na tamata na nona sayani obia bande atachunga raram ni bakasa mungo kibikenda ni singini kuwa ena nomoyali sa teko butubala na kame bolechi ko na kalo sangani dala na ngauna bayang ataka kena ngauna dun mundur ni singa na lomen were ena mundur ni singa ne kavio nyau wai kalibari iku sakunikin ena boko bine bina kataka chukuna kalo ena kava chunga kibikenda ni bina kato kwa mendamula Oni taka na matawa bina ni singi ni kuwa inda lako dhurumu chuku endona singa rekitaki endona singa nganga ni kunyali chuku kivikanda ni naki ni kalau kiviko ni naki ni nona mate ni naki nona sudu ni naki nona mate ni naki ni nona tudu ketali me sama kawala nga kwa na biokan sama kawala nga kwa biokan kewa ona torong tal ia wada bana ni mamimbulo tau mundu mikime mirawata nambulo me bakana bose ni Jisu ke uso muna tarra bakango ni ko saya du ki Jisu na sema vio kanwa ko saya du ki nambulo tamu himini kembali kambi bichunga weekend maka bina kata chunga na no vio kan ni ko saya du ki Jisu saya du bona kalau sema bina kan no vio kani ko saya du ki nambulo tamu ko nga nambulo tamu ko Jisu bakate ki ko sakuni kenda ochi Jisu sakuni kenda ochi na kalau kuotal ni ko sesi kuotal ni ko sakune kuotal ni ko sesi kimene ni tambongone ke sakune ko na kallo na lom ni kembongo ni lesu ni ochi na kembo lesu ni mata kuotal ni sesi emeni kuotal ni sesi kuotal ni sesi ke ko sesi tale ko na rongo tal na domo ni kallo ya san domo ni kallo muna la miki di usaha siang ini kila, anomi lalang miki. Potal cukup weekend dari donan domo ni kalung. Awak berita cukup dona leni nunggu bubal. Saat itu bume kena bos suara bisa buki lagu Italia, cekir Italia no cukup Taliboni, ada buah Indonaka, maboa lutu na motopai. Thonga mabona lingana au kachiku bana no kitoka ngo hoi ko mo bisau ke o senga ni si bisau na kaloe na dakabo chunga endo na ka kibi ko mo bisau yo ko na no na dakaka bisu tak na tamate ado nga kini bulum oni taka bikimini ni tamoni ni ko sa bisau sa kunehi ko Jisu na kembongo ko tali no lausisi ai berita medan rakai ka bola tak Jisu na dakaka no na sanga me pong buliken sing ni daga roro tamman ni daga liu da kabona turang ni kene sau serangan na lubi ni kalo na ra kena ngona men dobra ki kena nona iveng me rao ni kuni ku kena na kalo ia ni sa kuni ko tale ni lauses na tuda ke tale ni Jisu mai na mate endolaba kena na kalo ki wana tamate ndona ni bo kenan doan na vio kani kau kanganga au tukuna tale na tuda ke tale ni Jisu mena maten dolla bakino ko en kasuli kina tamate donna ni wo a new hope kenan do talanga na vio kani kau kanganga. So through Jesus' resurrection he opened the way, giving humanity new hope and restoring a strong and victorious relationship with God.
ana kada kama na kalau na singini kwa matani korndi na kana se ono chingini chini kwa yen na kalau ka ba tura da kana turanga and ba turi kanda da talanga and nona koko by his power God raised the Lord from the dead and he will raise us also yana nunui matani pitandu o tolu me yena ba bini na ka bona kalau na tamani nonda turango Yesu Kristo ko sa ba tuburi kanda tale me nonda nei nunui me ba kana nona loloma lewu ni sa tu de tale mai na mate ko Yesu Kristo in his great mercy he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from dead yana nunui bo so ni chin kan dua rusul kelima rusul kono yau na buni tu de tale ke na buni bula ko sa bombo chau ke baka sa mate na bulanga ko ya ndo sa bula ka bombo chau seng sarmat gona no bosa ko ya ka tu de tale mana mate I am the resurrection and life the one who believes in me will live even though they die and who lives by believing in me will never die amen ko na seng ni mate siang ni mati. Keba ko na mati, ko na bulat sunga. Ya keba kau sa mati, kau kabur ka sertu na nobyo ka na bat kena kalau, mati ya sama sarang. Siang tali na bula. Ko na bula, ya ko sana lagi mati. Bula mo lagi mati, bitaw mundo. Matani korni dan kana wasi cin kalima, cikin lim sulu kalima. O iko mate saive na nomo batinga o iko bulu saive na nomo ngomotua gona kada kaba nakalou en singa ni tu da ketale tandolo na bulu ochi na kauko ne mate on gona nui this is the new hope for us believers gona nui bo sa senga na kauko ni bulu sa senga talanga na kauko ne mate rondolu cil kawalu au sar tokan me Jerusalem oleh itu onge rida lagi cikon na dela na me Kalvari wanono wanana no tu Kalvari kau retale al taka ciko na nona rumbito kya na turang indona boso e vonga kibiau ne siwa na bosongo sauti nangone tereu ki na bosia bakau dona halo boga vingu boga dite ki uchunga bakai kaviau na turang ai na singwa au sa bauti na thaka ni no mo bangulai be kawe ko biau dan kakavi ko lomolenga ta usa ta buci na dala na Kalvar sa ochua kito sanga imbuto mai na bono ya kito duru mai ni na viwere i chorre Joseph na kar madea tu la ko sar ki na non imbulmu tu bukan ya usare tu nimbul-bul na buat tu nimbul-bul ni sabang tinggi vitan itu kita dulu sare na lom nimbul-bul tu lirir to na bunan tabu kini na turang salah halal tu nimbul-bul siang talinin dona kai tu ika kai dona reki boga vingu inda sarabo chiko na kai da kabo chiko na kalau kiwikan na tamat singini kuan singini tu da kital gona singini nui kenda lago the room na buton ni bulan nan ruka na tabu tu tao singini kuan me bande tagiko he is risen sa tu da kital ko kwa ikona tu da kital ngaki na tamu sakana tamata enda bang bauts kwa enda bo bini bina kata kachu na kalau nona bi baru taki kiwikan amai baba bari chuka na singende ndai na baki bogolotu se na ngauna bogolotu ko bogoto kai na lende ke na madao tambu mai boda bari na singini ndai na singini tu da kitale kan dovir na ka da ka bochisu na madango se koya no na boga sabsabata ko koya na balini soro mai Jerusalem nda ka da ka bo koya na balini soro mai Jerusalem en singamoniti e da ka botiko en ndone naki e sangolanga ni boga bari se boga dorikina na prophesy ka prophesy tagi mai irto na profita e vilakati me rawani reidakina na tamata na dawan na bimbi ni ka bia boskina na Kristo kiwikan ni da reda na sanwalo
kena baka sabsabata ki na bale ni soro ni da rede talanga nei bola tambu na kai boski na turanga kai boski na nei bola tambu and the revi kenda o kenda seranga na nondambula na yang ngonda gonna bale ni soro the temple of God yang na bale soro me Jerusalem wi ko talanga na bale ni soro kaki na de bola tambu sa samba ni kila ni sa bale ni alo tambu na ngomundo pokai tiku kina na kaloleu na alo tambu. The temple was meant to be sacred place of prayer, worship. Kaya da kabo iroya, yan na chiu era bukida na bali ni sorri bu noni bibi boli, na bu noe kunikina na bimbedi, na biba kaisi na bindambui. Yan da revi kanda ni sini ko da na kai ko da kabo juga na bali ni sorongor. Ia na tarong taba na ka meu da ka meu rauni marreki na nongo bio kandi kena kalu me kaku ni volengai se kabor vorao no liga bikanda na kai o pola na matai ni veson lika na kena wase ba na tikine bitu ni sa sanga ni kadibi kanda na kalu men du kali men da yalo sabsanga for God did not call us to be impure but to live a holy life. Na sonitaro ni singin indai raram ni baka samongo bulataka na bula sawa live a holy life ke baka ko pina kata mo marara na namuvyuka ni bote kena kalo kwa kasama ibo todo taka ka bo ndo botaka ena nona bula ena no sudu na mati ke na tudo tale ena rauni marara na bio kanwa kwa sa kabara na kalo gubiko rawa ke ba reviko niko na vale ni kalo marara bula sabsaba kena al sabsaba bula taka na bula sabsaba live a holy life ya na daba me bula taka kina na bula sabsaba na bula taka na bula sabsaba ni sanga ni kadibi kanda na kalau men dan dundu kali men da alo sabsaba nga wi ko kam buli anda buli na tamata men da be udi kena kalau non dai tobo ni bula me sabsaba me bakasa sabsaba na kalau tani pitan dua otin ka ono mo sabsaba me bakausa sabsaba ko yau torang cikuna tarana zabuna buna me bula tagi na bula sabsaba bula taga na bula sabsaba ni zata na kalau ni bala bala da kangando boda sana non debio kane bot kena kalau ni bala bala da ya oni taka ni na borsa roni basika na kalau ngata kelvina na zabuna buna me bula tagi na bula sabsaba balata na bula sabsaba ya na bula talita ka kamaru taka na kalau ma viu lima walu sa kalau ngata ku resa ya lo sabsaba nir na reda na kalau ke ba ubina kata mo reda na kalau ke ba ubina kata na namu buba le me reda na kalau ke ba kai ubina kata ko viti me reda na kalau ke na nona kokoa bula taka na bula sabsaba kenda vina kata kenda men da reda na kalau bula taka na bula sabsaba same rusul ka ba chinga tolu o de na da me da ki kina uli ni buno ni chaba o de na tu na sana tambu ko nga sali nga sabsaba ko nga sayalo sabsaba so live a holy life bula taka na bula sabsaba mete meroni da vita ta ka bi rai kena kalau sabsaba men da rawata na nona koko kena nona nganga kanda lako kanda graba nona da vaka kene tavi rokovi kando kaikina na kalau ena matawa binani singini koa ena mataka ni singini tuda ketale ni singini ndai o nuitaka inda sana roni marra de vikaso kana kitikina na ibunau ena mataka ngo dinda sana roni lako kanda laki pulida na nondombula menda tobolea menda sema kachunga na non devio kane wat kena kalu sa lebu na kain da bada kaba kaku ni ngule daba ni nakinga ni kalu en no no mati ku chisu ken no no tu dek tale me se makanga na no bio kan wat ki ko sa se makarawa la ko lem bulata kan no bula sabsaba e marroki na bio kana no mulotu no mu masu no bula ni lolo kake da kaba me sabsaba be ba kausa sabsaba ko yau ena diri kalu na tamana na luya na ken no tamu rokovi kando kai na kalu na nona bos
Ki mami sa ngoma na tukutuku ngo na singinindai. Ni sa nomu ni tukutuku ki ke mami. Ki mami sa bo bina ka ki ke muni. Ki mami sa maro taka ni raun ni kuni botara muni bos ki ke mami. Ki mami sa masu na kalau. Ni rasana maroro na we kamuni na nomu ni bos na kalau. Me non re kau lesu kin lom non ruwale. Me ki mami le bulida. Kin dona ka me ki mami maroro. Me ki mami maroro na kako ni solimbula kin. Na bulan ni vio kani vinaka wati ki kemuni. Thubo masu na vichisu ne mami turanga na ne mami bombula. Kalimu sanga bulu ka tolu ni sere. Usana suri cikanda menda na tudake melangati ni sere ngo. Ilanga chu saranga sere ngo sana suri sa na turanga na kasile buka veng. Era sana mai wadawar chu na nonda lotu ni mataka nindai na masu ke na masu ni viva kalongata. Sai tutukur marautaki ke merongo dati ko na sini turangan din dai. Ke misalabeta na nomuli serau na kena sere singa nilangati nga na centenary. Salangati ya buro-buro tau doka satu dake sa lala na imbulum-bulu sa senga ke ko ya sa tuda tale mai na mate me bakanga no na bosa be ke mundo. Sai ko sangora tutu tale takin dondo ina nemi mbula. Kuni saban dewa taka wa matata tiko be ke mami. Ene ngusuna na nomuli tamata. Ene tutu tale ni suni tuda tale mai na mate. Ene singa ni ko. Kuni sati o bata ke mami. E bakanga na nomuli bosa. Sa soli be yau na lewa ke nga loma langi ke burubura. Do kilau sa tiko bata ke mundo. Ene be singa ke nga. Kaya doba sara ne bata oti ke burubura. Era sa marau na itambangone. Era sa marau na isoli-soli, marau na bubale, marau era tu na balibebesu, marau era tu na sangata,
Marawara tu le velu taki ni materi tu. Marawara tu na muda li bingarabi. Iko ni sa tuda ke sa na mami toka ni ua sibin duandua. Se dava solio buru be ke mami. Ke misa yalon de, yalon ganga, yalon nui nui. Iko ni sa tuda ke na Kristo. E nomuli o loma langi ke buru. Au sa tiko bata ke mundo. Kaya dava sarari bata o tio ke buru. Iba kalwata no nambula nomuli tamata na bubale. Kena itabim bimbi, onda garabi ni tambangone na lesni salam bolem. So tabati no lotu esele, so tabati obiti, so tabati na buru na singa indai. Mera sabo seneiti, ena nomuli kau kena buku bayalo sa mai be kemuli. Mengarabi kena itabim bimbi ongo, mera tuda kena tambangone, karaba indir da kemuli, ena benga una kedangani no rambula. Ni pas kwa ke mami, ena nomuli loloma kena nomuli badem. Na loloma lebu li kalau. Na lola mai Jesu Kristo na lebe muni de mami tura. Ve tumberi ve maroroi na badengo ni alomuni na lotam. Mene mami ande indai ke na venga una ke nga. Eka ku sarangani mundu. Amen.